Gdje se tačno nalazi centar svijeta? Može li se na to pitanje odgovoriti? Kozmičkim, astronomskim, matematičkim, historijskim, geografskim, biološkim, psihološkim ili bilo kojim drugim mjerilom i metodom? Pitanje je apsurdno i svaki odgovor bi morao biti iracionalan, osim jednoga. Centar svijeta je u svakome od nas. Svaki čovjek je subjektivni centar njemu bliskoga i prepoznatljivog vlastitog svijeta. Čovjek je mjerilo svih stvari, rekao jedan drevni filozof. Shvatite li to i prihvatite li kao činjenicu i obavezu da se sobom kao centrom svijeta bavite ozbiljno i savjesno, valja razmišljati o najboljem ambijentu, o idealnoj okolini u koju centar svijeta treba smjestiti. Predstavljamo vam jednu od takvih mogućnosti. Fojnica. Ireumal, centar za rehabilitaciju u Fojnici. Ireumalov wellness program. Program za život sa osmijehom. Wellness program je u svijetu veoma prisutan i popularan sistem medicinsko-preventivnih, sportsko-rekreativnih, terapijskih, relaksirajućih aktivnosti koje čovjeka oslobađaju fizičkih i psihičkih opterećenja, navikavaju ga na pozitivan i discipliniran, korektivan odnos prema najvećim vrijednostima svoga života, svoga tijela i duha. Wellness program je fizičko-duhovni, gotovo filozofski stav prema samom sebi, način razmišljanja o sebi i princip njegovanja i oplemenjivanja svoga tijela i svoje psihe. Wellness je stil življenja kojeg uspješni ljudi prepoznaju kao put ka još većim uspjesima i zadovoljstvima. Wellness Reumal pak čini se da je i nešto više, jer Fojnica, ovaj prelijepi i starovjeki gradić u srednjoj Bosni, kao da je Bogom dat za ovakve čovjekove aktivnosti, kao da je dizajniran po mjeri čovjeka koji hoće da bude i jeste centar svoga svijeta. Priroda je Fojnicu obdarila vodama, šumom, zrakom, slikovitošću predjela što su kao iz najljepšeg čovjekovog sna u nekom kutku na zemlji u kojem se čovjek sam predaje u zagrljaj ljepota i zadovoljstava. Ne kaže se slučajno, Fojnica moga srca. Šta je to tačno? Šta podrazumijeva? Šta sadrži? Šta nudi Wellness Reumal program? Na prirodnom bogatstvu voda i njihovih ljekovitih radioaktivno-mineralnih svojstava, već 2 milenijuma spontano korištenih, Centar za rehabilitaciju Reumal već decenijama gradi glas i potvrđuje tradiciju bogatstva medicinskih i rekreativnih sadržaja i impresivne učinkovitosti u liječenju i rehabilitaciji bolesti i povreda. Fojnica k tome, zahvaljujući najprije Reumalu i neodoljivoj privlačnosti svojih prirodnih ljepota, sve više prerasta u istinski centar medicinskog i rekreativnog turizma i, evo, postaje prava domovina atraktivnog wellness programa koji je već dobrano osvojio i ostatak svijeta, izvan Bosne i Hercegovine. To je, da tako kažemo, ta idealna podloga, taj savršeni ambijent za realizaciju wellness programa za koji jedna njegova propagandna poruka kaže da se uz wellness program živi više i ljepše, aktivnije i atraktivnije, zdravije i pravije. Živi sa osmijehom. Wellness Fojnica ima mnoštvo sadržaja i mogućnosti, a šta će od svega izabrati novodošli korisnik, odlučuje primarni medicinski pregled, konsultacija sa ljekarima i zajednička odluka. A odlučiti se može za jedan ili kombinaciju sljedećih programa. Program mršavljenja, antistres program, fitness program, sauna program, anticelulitni program, vodeni program. Unutar svakog od ovih programa je cijelo bogatstvo tretmana i aktivnosti, recimo medicinski nadzor, izračunavanje indeksa tjelesne težine, izračunavanje idealne tjelesne težine, individualno planirana fizička aktivnost, relaksirajući i beauty tretmani, edukativna predavanja, fitness dvorane, bodybuilding, aerobik, vježbe u vodi, manuelna, refleksna, anticelulitna, aroma, hidro, akupresurna, fito i lastone masaža, sauna programi, aparaturna i manuelna limfna drenaža, parafango obloge, ultrazvuk, elektromišićna stimulacija, plivanje u bazenima, sportske aktivnosti na teniskim i terenima za male sportove, pješačenje i trčanje kroz šume i uz vode, džakuzi za 1 i 2 osobe, lokalne kupke za ekstremitete, hidrogimnastika.
Dakako, tu je i vlastita konoba sa domaćim specijalitetima i internacionalnom kuhinjom, niz čuvenih fojničkih restorana sa još čuvenijom pastrmkom, mogućnost izleta na okolna brda i Prokoško jezero, gdje bez Beli ima i čuvenog prokoškog sira. I ko zna šta tu sve još ima, što ćete otkriti sami za sebe. To je Wellness Fojnica, program koji se gradi na istini da je svaki čovjek prirodni dragulj, čiju ljepotu tek treba otkrivati, dograđivati, brusiti, oplemenjivati novim formama i sadržajima, osobito ako je čovjek centar svijeta. To je Wellness Reumal. To je Fojnica, fojnica moga srca.